Yo fais le voix derrière. À la bas, que la bas, ça y a autant. Bagay vite chercher de dormir. Bagay marre de dormir. Yo voy chercher de dormir. Bagay vite bleu pour marrer moi. Ouais. Quel monde qui tombe à mourir là? Al chercher. Quel monde qui tombe à mourir? Yo faut mourir dans mes endroits. Yo voyez vite mon poisson. Yo voyez vite mon la même montagne. Yo voyez pour me faire accident. Chaise. Yo voyez pour mal craser. Yo voulez chabiller la machine avec. Côté missionnaire, yo, côté option, yo. Côté puissance, qui nous remercie. Déclarez le sommet à l'étranger. Yo fait bagaille dans le cafou. Yo fait bagaille au batlo. Yo relève de vos barreaux. Yo relève de mon invisible. Yo voyez vite au poisson. Yo voyez pour yo déjouer. Yo voyez ma cabine m'arrêter. Yo collabore à autant. Qui n'a pas maman sur la fille? Qui n'a pas maman autant? Qui n'a pas autant? Vengo a decirte en La esta decepción. noche, en tu decepción, Mon diable besoin nous. Dios vendrá a tu encuentro. Oh, la déception mon diable besoin nous. En la decepción, Dios vendrá a tu Lève mon encuentro. cri à gloire. Levanta tu mano y diga gloria. Cri à gloire. Diga gloria, gloria y gloria. Écoutez bien. Escúchenme bien. Que mon capteur de là. Hay personas que me escuchan. En vérité. En realidad, Ou pas que courage pour marcher encore. no tienes el coraje para Ou pas caminar. que force pour marcher No encore. tienes la fuerza para Si mon caminar. Dieu m'a besoin de continuer, Si Dios no va a tu encuentro donde estás, la voix gaspillée. tu vida será acabada. Je ne sais pas que me connaît. Una cosa que yo sé, Mon Dieu connaît situation là. Dios conoce tu Si situación. la Si soeur, estás aquí en esta Bon noche, raison pour ça. hay una razón para eso. Si no las palmas Si a soeur, estás en las palmas en esta si noche, PLM là, si PLM Bon está bagage aquí, qui va faire. hay una cosa que va a Bon bagage qui suceder. va dire. Hay una cosa que se Et va me a déclarer decir. sur la vie. Declaro sobre tu vida. Lo que va a decir que se diga en esta noche. Lo que se va a decir que se diga en esta noche. Lo que se va a hacer en esta noche. Levanta tu mano y diga gloria. Pastor, ¿puedo continuar? Tengo una hora para empezar y una hora para terminar. Ya me dieron la hora para terminar. Pero no se le olvide que tenemos un último día. Mañana en la noche voy a orar más que predicar. Escúchenme. Feliz de verlo en esta noche. Y están felices de ver a PEM. Grito de júbilo. Muy bien. En la mañana, Jesús se encontró con los en desánimo y le dijo a Pedro, acércate a la acércate más en el agua y suéltate acércate más en el agua. Y cuando ya el sol estaba saliendo, y Pedro dijo, pasamos toda la noche, no tomamos nada, porque sabe que en la noche era más fácil para encontrar pescado, pero no encontró nada. Y le dijo, Señor, pasé toda la noche y no encontré nada, pero sobre tu palabra
là. Qui ça me donne tout à soi? Las personas que están conmigo, lo que quieres decir Quand on pas penser à gagner. donde piensas que no hay. L'homme pas penser pas délivrer mon affaire là. Donde sabes que no vas a On va jamais qu'on joue à délivrer. no sabes qué día On va vas a jamais qu'on salir. joue contre la No casse. sabes Comment qué qu'il a día là? esa cuerda va a ser rota. Pierre t'es pensé Pedro pensó pour te prendre poisson. que tenía que tomar C'est la pescado. nuit pour t'aller. Era de noche. Alors que Pero Jésus dit allez. Jesús le dijo, La vete. cour solaire. Mientras el sol ya había La Biblia dit salido. que La Biblia nos dice, avancé se acercó dans l'eau. en el agua Il jetait sur y l'air. botó la cosa del Il était pescado en para grande pescar. quantité de Y poissons. tomó muchos pescados. À soir. En esta noche Chaque monde. le diría a cada uno de ustedes que me escuchan, C'est petit. Et pas dit. no les digo Pas quoi la connaissance. que no creen el C'est pas conocimiento. dit pas nous à No les l'école. estoy diciendo que no vayan a la Pas nous en escuela. vérité. Les digo que en realidad puedes ir a la escuela y Après fracasas. grosse étude ou échouer. Puedes hacer grandes Mais si estudios y comptes sur mon fracasas. Dieu, Pero si cuentas sobre Dios, tu vas échouer. no puedes fracasar. Qui comptait sur mon Dieu. Las personas que cuentan con Dios no pueden Nous qui fracasar. connaissons pas la mon Dieu. Las personas que creen la palabra de Dios no pueden fracasar. Le fait que La cosa es, Pierre, Pedro il croit creyó dans la parole là, en la palabra, la voile, su fe l'ouvrit, abrió la puerta avec un gros miracle. con un milagro muy grande. Frappez-moi pour la foi. Aplauden la presencia de Dios, la fe. Il y a des moments arrivés. Hay momentos en tu vida, C'est pas sur connaissance pour compter. no cuentes sobre tu Quand arrive dans la vie, Hay momentos que llegan en tu En vida, vérité. en realidad, connaissance pour pouvoir. tu conocimiento C'est mon Dieu qui no a vale découvert. nada. Solo Dios Nous puede qui pas le ciel qui a sacarte. mis des hommes dans mon Las frère. personas que creen que el cielo lo puede sacar, Tout le monde aplauden. frappe mon frère. Aplauden, Moun qui aplauden. croit, moun qui croit, moun qui Las croit. personas que creen, las personas que creen, Moun qui croit, moun qui croit, las moun qui croit. personas que creen, Moun qui croit, moun qui croit, moun las qui croit. personas que creen, levanta tu mano y diga gloria. Il y a 10 minutes. 15, Il était 10. me quedan 10. Levez mon droite. Levanta tu mano derecha. Tout le monde levez mon droite. Todos levantan la mano. Quelle que soit la maladie qu'on gagne, Cualquier enfermedad que tú tengas, fais mon Dieu confiance. confía en Dios. Je n'ai pas de chance de toucher tout le monde. No tendré la oportunidad de tocarlos a Je todos. n'ai pas dupliquer moi dans chaque monde qui est là. No puedo Je n'ai tocar, pas dupliquer moi. Multiplier no puedo multiplicarme dans la vie de chaque monde qui est là. en la vida de cada persona que está Mais aquí. présente mon Dieu dans Pero la vie de la chaque monde qui presencia de est là. Dios está en la vida de cada uno de L'esprit de ustedes. Ross là, il est là. La presencia de Dios está en su L'esprit de vida. quatre devant, il est là. El Selon l'ordre. Te ordeno Avec la foi, con la fe, méthode dehors. sal fuera. Levez mon doigt. Levanta tu mano derecho. Tout le monde levez mon doigt. Todos levanten la Tout le monde mano. a un mauvais esprit sur lui. Todas las personas que tienen un Si moun ki demonio, kokobe, moun ki kokobe yo. las personas que Moun son ki sou iguales, chèz ou moun las espro. personas que están encima de Nou pa pou manifestasyon la. Vamos a hacer una Nou pa mwen nou pou sou manifestación. bagay mwen. Te voy a pedir que hagas Quel que algo. soit vie maladie, Cualquier vie enfermedad, crise qui sou, cualquier crisis, vie stroke, cualquier vie tension, cualquier vie tensión, sucre, cualquier vie diabetes, cholestérol yo. colesterol, Ya quitté corps. dejará tu cuerpo. Et moun ki bagay c'est tout. Las personas que no pueden Non, sous ça. en estos días, Bon miracle qu'a fait. hay un milagro para tu vida. Levez mon bio que de tout. Levanta tu mano. C'est au nom de Jésus. Di en el nombre de Que toute Jesús. maladie Cualquier qui n'a enfermedad pas moi, que esté en mi cuerpo, Aswea. en esta noche, mets dehors. sal fuera, Mets dehors. sal fuera. Et tout ça, me regarde le bâtiment dehors. Todo lo que voy a Tout decir, ça, me no regarde seas cité là, mal. qui met dehors. Todo lo que voy a decir, Quittez-moi là, quittez-moi là. deja tus manos arriba. Esprit sucre. Parti dehors, esprit sucre. Espíritu Tension. Espíritu Cholestérol. colesterol, Bien crise. crisis, Stroke. Esprit cocobé. espíritu de Esprit locus. espíritu T'as fait mal. dolor de cabeza, Non, non, corps. Zombie. Glacial. Démembré. Moi, tu fais mal. Ulcère. Aspirolie. Infection. infección, Mal dans tête. Dans pied. Dans rein. Dans sein. Dans pied. Dans yeux. Quittez-moi là. Deja tus manos arriba.
Dios sopla sobre tus manos. Es una persona que tiene un espíritu. Una persona que tiene un espíritu. Ese espíritu salga afuera. Demonio. Es una persona que todo lo que hace no funciona. Todo lo que toca no funciona. Tout dossier que bien bloqué. La libère, esprit live. Bloqué, bloqué, están rompiendo las sillas. Hasta lo siento por eso. ¡Hey! ¡Viene Jesús! Grita Jesús. Déjame decir esto oficialmente. ¿Qué puedo decir esto? Lo voy a dejar para mañana en la noche. Le voy a decir a esa persona que tiene sida que tiene que hacer. Espérame. Le voy a decir que tiene que hacer. Levanta tu mano y fuego. Y ves ahora. Pasa tu mano sobre Toca tu cuerpo. Todos tocan tu cuerpo. Toca tu cuerpo. Si tienes todo vestimenta Hey!